हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड मोर चेनेलर अन्य एटा भिडिओলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোক সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ম পল্লৱী ইতিমধ্যে বিয়া হৈছে। বিয়াৰ পিছত আৰু কাৰ সৈতে তেওঁৰ পুনৰ প্ৰেম হৈছে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি চাওঁ আহকচোন। तेरी यादें है कुछ अधूरी, सांस आधी है कुछ है पूरी, आंखों में है कैसी ये नमी, मेरा मन कहने लगा पास आके न तू दूर जा। I don't believe in love at first sight. शक्ल देख के प्यार हो गया, that's so shallow. But look at this face. ये शक्ल देख के प्यार नहीं होगा तो क्या होगा? ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।